Inilah kami lagi kehujanan, lalu kami berteduh di undung-undung kami. Kalian tahu nggak sih apa itu undung-undung? Inilah undung-undung kami. Tahu undung-undung, Mas? Enggak. Undung-undung itu pondok Sabata, Sabata Tulen tuh. Pondok gitulah, atau apa namanya, gubuk gitu kan? Itu undung-undung. Tapi bilangnya bukan undung-undung, udung-udung. Iya, dialeknya gitu, udung-udung. Inilah udung-udung kami, guys. Inilah udung-udung kami. Bisa kalian lihat nggak sih? Keren kan udung-udung kami. Astagfirullahaladzim, hujan terus. Oke, gitu aja dulu ya. Kayaknya ini udah mereda lagi. Kami mau lanjut, gas.